Ngibuyisa imali yami, ayibe yangikolota nini ngikhipha imali la kodwa ayikho into elungayo. Awungisize ngolutho. Izinto zami ziyabheda uthi ufuna ukulala nami ukuthi izinto zilunge. Ngifuna imali yami. Ngoba usho ukuthi wena kumele ulale naye bekufuna yeze ezodeliver kahle kahle. Nakubhejwana. Akubhejwana lapho. Mhlambe yena unitshela istory esirong. Akusindaba zama sex. Indaba umsebenzi akawucelekile. Ke wena usebenza kanjani? Wena usebenza kanjani? Qoqo mkhulu. Qoqo. Gogo. Mkhulu. Ngisa ngasikungene ngendlovu yangena kwalapha endlini. Maybe ubhizi ngomunye umqolayo la. Uyena lo mkhulu lo. Uyena lo mkhulu lo. Muthiba munyako ke o batla ukwana. O bule ngilavasi. Bona. Bathong. Mkhulu yini manje ngani inkosi yami? Mayisisi kukuba ubone mkhulu sokitsa mayisikibe mike. Ngisesebhizi nabantu. Ay ngithaba ukuthi abatla lo ukena kamo. Ngicela baba uyehlele phansi. Ngibuyisa imali yami yonke iphelele. Ngibuyisa imali yami, ayibe yangikolota nini ngikhipha imali la kodwa ayikho into elungayo. Awungisize ngolutho. Izinto zami ziyabheda uthi ufuna ukulala nami ukuthi izinto zilunge. Ngifuna imali yami. Mkhulu wena kahle idlozi lakho mawuthi wena kahle usisi kuze izinto zakhe zibe right yini mawulala nomuntu ama blessing ayavela ngifuna ukunderstand asikhulumeni kahle lento le luqala kanjani lolo daba vele lifike kanjani lifike ngokuthi usisi atshela iJozi Bioscope ukuthi wena kahle umbhadalisa ama 3000 for 3 months which is 9000 and kuleyo 9000 izinto zakhe azikhanyi makeza kuwe each and every month azokutshela ukuthi mkhulu ngivelelwa inkinga ezikanje nazikanje izinto zamazilungi wena uthi izinto zakhe kuze zilunge mele ulale naye so idlozi lakho lisuka lihoni na masifika kuyamadlozi lapho uzothola ukuthi yena mhlambe mangabe bekuthona esikhalo bomelaze la kimi kanjani makakutshela wena uthi akuphe igugu umuntu omdala mela yenze kanjani angithi ithi mayihlangana nabaphansi sikhuluma nabo thina bethu ithi mangabe ngifuna imali yami ithi mangabe kunjalo lo daba lolu bongamelanga lilethe eBioscope umpephe ke ngoba usho ukuthi wena kumele ulale naye bekufuna yeze ezodeliver kahle kahle akubhejwana lapho mhlambe yena unitshela istory esirong imithi ihleli nje kuphansi akanendumba nje imithi yakhe ihlele phansi umuntu omdala ushone impepho usebenzisa sangoma esinjani lesi uyinyanga umuntu omdala wena yebo hayi nyakho bakho bani uthwasisa obani wena ngathombiswa untombazana le Mahlabathini ugobela wayesemncane ngoba ngithi intombazana Mahlabathini ukufundisa ukuthi umuntu mawumnceda if izinto zakhe walethu asenze kanje ngitshela yona wakhuluma manga ugobela ukufundisa ukuthi wena ulale hayi ungangiphushi baba kwanilethe nomsindo la ngithi niphumeni la kwami mkhulu kodwa ucanga let's 9000 ucanga ukuthi siyajoka mamela sokulayita thina mkhulu ungazosiphaphela uthwake lava uzoba nenkinga mfana usazovelela inkinga bheka la angibanjwa kanje mina ubanjwa kanjani angibanjwa sahlo bazayenzani ngoba uyaqina nokuthi ubuye uzodeliver uthi sobani sohlala ufuna mayisisi kancane ubatla sexy kobathumba ubathusa senzeka njengoba ngishilo lo daba lolu ulilethe kabi kini ya wena bawufunani bongafuni sex malifika kimi akusindaba zama sex indaba umsebenzi akawucelekile ke wena usebenza kanjani wena usebenza kanjani sive from wena ke uzosilethela lona kakuhle asithi ke ngikuchazele kahle uyilethile vele 3000 ukuqala wayilethe esibili esithathu vele wayilethe futhi sase right estoryini sakhe qhubeka ke ithonga lami vele liyasho lethi mntanami ukusebenzisana kwami nabantu bakho kunendlela awusebenzisayo endlini yakho nabo sexy mina nibeka ngegama lihlambalazayo ngesidlozi sibekele lona isexy sibekele isocks ngesidlozi sakho ke mhlawumbe mawulela nami zizolunga izicela uphendule izokuvula yonke into mhlambe nina nize ngesex la kusetshenzwa isex ungazijwayeli thina size ngemoto ukuzalana sihamba nosisi size ngodaba lokuthi wena ulala nabantu abazofuna ulele nabangaki namanje singena unokha kushuthi noba nosisi wabantu okubhuda abantu ngapha uyanokhiwa asazi futhi lapho ke size ngosisi sicela usipha imali yakhe ke
Hey ntombazana ngathi uyiqalile into ongeke uyimele man. Awuzoyimela, ngizoyimela ungayikhulumi into oyikhulumayo ungafuni ukungihlanyisa wes ngicela imali yami futhi hayi futhi ngicela imali yami Wo umuntu omdala myeke. ngifuna ukuzwa letha Ubona ke into eniziletha kwami. Hayi akusiyo. Angithi niyabona lo la keniletha kwami. umntana abantu. letha imali yami Inkinga nathi soze sikwade sikulayide phela. Mangabe kuthiwa mina ngisebenza ngale ndlela engisebenza. Sizele imali la uzoyikhupha imali usisa akasafuni ukuthi eqhubeke size la. Akafuni. Athi inhlamba ezingakuyagula. Kodwa ke bhekani la. imali yakhe ke. Asithi thina njengomsebenzi wethu abaphansi. Mangabe kuthiwa thina nizosilethela Hayi njengomsebenzi wethu ithi njengomsebenzi wakho. lo laka lo lulethayo la kwami. Yes. Wena ke esakho istory siphelele esakhe ngiyasizwa sesex esakho ke wena ke Uyayibona le anti ya recorder icamera leya. Wena uceda ukukhuluma ngomlomo wakho wavuma ukuthi wayenza. Nice. So we have enough proof and enough. kodwa naye mele azene lakhe No, Dala, sifuna ungadlali ngathi, wena please. sowucedile Ke kopa usicedile. ska bapala ka rona please. Re kopa fa o se tšhelete hobane wena o batla mohobala fela o nwetse thobalano o febezele le bausi ba batho patole ngaka. Re kopa fela mo fe tšhelete ayo. asifebezani kungendlela esisebenza ngayo Asisafuni lo msebenzi sifuna imali. Khehla wena. Labasi. Mr. Johnson. Sifuna umsebenzi thina sifuna imali. Uyasiza. Sicela le mali futhi. ngikupa sheltaka Siyamthatha mfana. Ke kopa re mongeng please. Yeah please kopa re tsamayeng. Thathen. Mukukeng. Thathen. Uzasa slimas. seningwise No wavela. asenzeni kanje yo imani Simlaleleni. athi ngikhulume nani lapho asenzeni kanje phela ngizongicebisa nangabantu la Abakubeke ukuthi bakubona ukuthi uyinyanga yamama. hayibo Abawubona ungaka ya fake. okay asenzeni kanje wena ntombazana ngizamnikeza imali yakhe lo Nini siyayicela baba siyayicela imali lethi 9 uyiphathe. manje mele ngihambe ngeenyawo ngiyokhipha imali lengana nale Une app sinama router lana singaze sikwespo une app. manje mangabe kuthiwa mina nginazo lezo zinto zama app Thomuluke isangithi sikufakele app Kuthiwa wena uthi. kahle ningitshele ningithole kanjani ngaphandle kwakhe lo Hayi. Gogo wakho wakulahlekela kudala ke bhuti. nyamalala kuphi sizokuthola nakho lozofihleka khona sokuthola Wena akusini. ibhadi la kwami Oh wena kanti nayo le app uyayisela kanti. Ngobonse la ngizosebenza la uzosebenza ini? Mayisisi uthwere phone mawena. Ke kopa re tlo confirmang. awuthi ke ngikufakele le Asibhekeni. madlana yakho lo Hayi akusimadlana. Kanti manje angithi ayisasebenzanga phela Bawufuna ukuthi isebenze uzombayi man. ngithumele ke Ke kopa re ke re phidisane nkantlo tse uthi sharp. ngimthumele ke ngicela sisi ufake account number yakho lo. Mfana kopa umthuse ke na account. Akafaki pin pin. Ngoba ivulekile le phone. Uyifakile pin lapho. Na iphezulu ngafaka sisi yo le account number uyiconfirm eqala Kayishoyo lo. Cabanga bofuna ukulala nomntana uyasho maka bofuna baye ukulela. ngapha abantwana engibasizile ngaphandle kwakhe Ningi kushuthi abanye bayasaba ukuthi wena bofuna ukubatshwepeza. kanjani Ufuna ukuthumelela umuntu. bamnandi bayasebenza abagrand Ngicela upress usendi la ngifuna ukuthi uthi yimi lo ngibuye ngazokuqola imali. Pressa usendi kuphela sesifake yonke into pressa send. Upressa send. Okay. Danko. ngimpressile usend Sisi ungitshele mayingena le mali lapho ngaku. Anyeke zakhona ukuyenza ne. No I'm nayingenile manje yini phelele Galebuwa 9000 amayisisi. Uskebe wale bewale. Kikuba yabe ngicabanga. ngimkahle phela Ena kuba uske ungawazi mayisisi make riveza season amaphoyisa la. kanti akaniphumelelanga la uzoba nenkinga lo mntana efana nayo. Yipi? Uzomenza liyakazi Once waba nenkinga ke sokulaya tata yami yeva. Yes. The day siva kuthiwa lo mntana unenkinga. angithi ngimnikezile imali yakhe Yebo. kanti sathethani la kwami Sisathetha ukuthi yeka ukufuna ukunceda abantu bese Okay, ufuna then isex. angisengiqedile Kikuba uyistop mamela. Risenzani re tlo babusa le babang batlang mo wena. Sewuqedile angithi. Mara angakaqedi ngifuna ustop lento leyo yakho uyenza Uqede manje uba ngimnikezile imali yakhe Angakaqedi lento uyenza wrong. Yazi manje ngikhuluma ngani? Leyo ukufuna ukulalana nabantwana. Imali yakhe. Ingathi mawuhoni baba bese ufuna ukulala nama customer wakho ngiyacela mawuhoni zifunela umfazi ube right so that bazokhona ukuthi abantu Anginamfazi mina amanye amagama Manje Hayi, ulalana nabanye abantu ngapha unomfazi. Yabona umfazi wakho yisono Nkosi yami akazi nokuthi ukhona mara ucela ucansi imize emibili leyo yokusebenza
la ngihlala khona Oh, ngihlala lana nomfana yokulala nabo. la yokusebenza Ulala nama-clients. eyokusebenza ulale namaklayenti eyokusebenza Ulala nama-client, ubasebenze. eyokusebenza eyokusebenza motho o molo wa tseba ke eng ga leboa ka 9,000 re tla re utlwe fela ba re o se o tshwarileng staff re tlo tla ka wena na bohloko naze aphinde abuye la nathi angeke buye khehla ngeke uphinde umbone lo muntu ufuna azodleka angafuni kanti uhlulekile kahle khehla ngathi ngalilayita nje kancinci asihambe kumkani myekele leli Jayela ukurape. Angithamayeni. Siyahamba makuyeke ukufebezela nabantwana abancane. Umfazi wakho yisono Nkosi yami. beware of the dogs mara kunanjala kanti naba kunini ungaphinde uze la ekhaya Ngisaphile noma wenzakalani. ngiyacela Mayisisi ulabazi ukhuluma iqiniso ngicela ungasaphindi uza la muntu omdala. Ngicela ungasaphindi futhi nje nomakhelwane lokulethelana nje. Angeke ngisafuni next. Wait king guys. Kiyatshepa gore la bona wait king tshwetsa la king re fihlile mona. O se bitshotse 9,000 na hae. Guys wa bona lo ntato o sele o mo bona ka puo ha bontshe next. Ko wa bona lo ona batla o iroballa le o spat ke le bua re tšheleta o se bitshotse. Ene le bana ba bang ba tlo tshwasang mo. Ke kopa le skatlang la tlo tshwasa o yena o bane la bona gore tsang. I'll see you in the next episode. Yes baby. Ngicela uyeke into oyekayo, oyenzayo. Iyeke. Iyeke. Iyeke.